Kasimlet nale tumphan nilihin pen Hamren town nili president hoya hin pen tumphan pachini kang tung Isia bangke Hamren town committee mate municipal board election 2019 aningkan pen bilo pen la soteng pen langdam pulu te kedam tang 23 December ache close gi binai setame alang le tum bi bedet alam the bange nili tumahin pen isi hini alam karbenglong rar phanta pachini nang kogi athe alang tum kachinia bangke jongsi town committee election municipal board election bi kok polutang te ladak itum MP election prang bi kok polutang te ladak ituma party aphana kana hok the pikji upensalang tum bi bedet sita Piniana bangke ningkan phopar epta cyclone truck extender pita non bangke cyclone truck si dam bomlo cita pini town committee election of Harman municipal board election of Harman lamthe sita Karbenglong Tumas council penke radaphan alang le tuma de pen pachon jepin la sojoini pensi pini alang le tumhan pulo si keremji che theklor potong election bi ai detma mateladak Hamren town along ason nila kaphere ka town lam ningje je stahdak Hamren town along ke theklong lo pini town committee along a department along kam ke claim achukomar atumta sakuriya latumta ladak dormaha ke pp pencheng lo la bujar arjo la puhan ke jorlen hala ok bujar len ason ke sapha phe pin ke damamasi une pensionak thak khula bujar banalong hitia bujar along pani sihajong ne tum straight corner meeting ke do hadak kasa ur awe sidak bangke alang tum bangke non alom Karbenglong a CM Hamren Arong sopi nang ka homriji pupen socheng la pen Hamren Arlo nang ka homri pupen si la collection aputhak ladak municipal board pen ladak hem dukan kibi la so lahaya dukan a fee lahaya dukan a room bhara room pensi lahai pensi alang tum bangke dak pinan dak kam ke klem chokomar tum han sayang ding ka pa cheklemi phan la son si thek dun long lo nil tum hin pen ke asila son pulute tum ning dukpik Hamren along ke do arat anabang ke ning dukpik hangyang athe ladak Hamren town along dak ningkan troxiner kep aprang ke ilitum dak council office do laswa council office along ta council foundation de ta ho ba kaprek ladak katalon do halaso katalon along ta aprang ningkan pho aprang ke ladak usumaratum pen drawing competition ba quiz competition ba ajo ke cultural night lason ki bibi theglong seta pini BJP a government ki wang pen ladak lahai ki bi ka phielam lo nilimethang dukan so kulat so jerso do ladak sound system kupine kirong ponpon setame ladak abil bangke nili 60000 anan kabunai pidundo seta niliphan suri photrak apoisan da nange payment nang pa jutjeje lason se theglong lo Zila soteng langdam pulote Hamren along bangke kacing thur ke aphi big alam lo ladak bangke aphi ong chilut ong chilut chok lo non bangke Hamren town lo abangke nitum APHLC ahin pen ke langdam bangke la sinon prap jin pen ladak Hamren town lo kodak dak si tuar kahai noma la pen ke lat kodak dak si kijuna langawar sai ka wema koloswa area si Hamren town alo line miringa meke lelema lahai khaddo kawe alang tum Karbenglong Tumas council pen prabjin pen lahai ke langchari phansin nilu pen ke chuningri lapen kedamtang APHLC a party hin pen Hamren town along polling session bangke polling cricket home do lada cricket home kreni la sondo seta la anang bong pen la ward shok siang bong pen polling son cricket home do la cricket thomang bong pen ilitum APHLC party pen ke number 1 nili nang than po ambinong polling station APHLC sikhai malong polling station APHLC sikhai rongchingdon polling station APHLC sikhai rongkarbi polling station APHLC sikhai lapen harlong juwe APHLC sikhai lapen Hamren habe polling station APHLC sikhai lapen ujen dongka terangkang terapias hadak ta APHLC sikhai laso teng pen langdam polote pini town committee election ki bi haihe det abangke dak ki ong dung town committee ki ong dung municipal board along ke ladak APHLC pensi non ke wangji man tule bisita ba ke wangji langan nile bisita ladak APHLC party pensi high vekji po bangke
pini la so press conference hin pensi wai dak pen kar biang lor han pachinil la penil election aprang aning jilo nang le tumang nu press media nu senilo Hamren town na loke APHLC pensi ki ong dung adem hai pusi pulo asio hasu hut nilining ki bi nei a polling station lo dak harlong juwe a PS a polling station hello sta dak bang nilining ki bialam thi bangke la dak amunit pen kache dillong avedet la dak amuni kache dillong ave bangke dak MLA do dak pen socheng MEC adung pinak la pen dak board chairman do VDC chairman do dak kapre ka political leader tum du pik pose dak bangke hai ni pusi nila hasu ta pang dak lo sta nona mangke hai det la dak ta halong velong ta asi ning ke the bangke Hamren town narlo voters ke do ana phanta nil tuma party hin pen Hamren town APHLC Hamren town committee area hin pen kachuro bangke Hamren town narlo ke do arat voters ke do an la voters long ke do an songja po ma abang phutum ana phanta nil tum party hin pen ke ningak long pen se chodeng lo la pen pajir lo la pen aku ke wang jilang ani same la non nang le tum APHLC party phan vote nang ke thaba voters ke do an sung krehini bidi krehini pen noi jat pen noi karbiang long ara phan karbiang long autonomous council along next 2027 MEC election APHLC party phanang pe haidun vek po buse kadu be phanda chuning rilo la pen 2025 MLA election rak karbiang long dimahaso 2026 aningkan same APHLC pen MLA candidate place thai la so MLA long same nanga chirap nanga chitu dunia phansi karbiang long rat APHLC phan ka support voters ke don phanta nilitum Hamren town APHLC committee ahin pen ke alang tum phanta chuning rilo ke damtang MP election of Pran ASDC tum pen si radaphan kapachini alam the andi flat ta chuning rian lo ka peklang do hala bangso lo long ASDC party pen ke tok pon la hello BJP party tum ke inkan ke bang bong kar biang long aphan development alam ta la pen hempre alam ta nang chobai pe melo pusila da ke tok la si BJP ke hempre a hutur lo tribal hutur lo pusida BJP aphan ASDC tum ke tok la pu bang ke BJP ke hempre kroi kri pusidak kitok pera depan peklang lo serta ASDC tum thot Februari ciklo tarik kresir kep ladak nang tum lang lo tum the lang lo tek long ladak la tum doktor tuliram ro hang sarapan cetong dam lo la pen akut la sonak taksi la tum tarik kresi mars ta ko asama ci minister pan cetong dam puta lang litum da ketok do lasi BJP ke hemprek kroi kre la pen tribela pan inhon he hemprek hutur kai hutur putok pemis na lang litum BJP pan cetong dam si BJP pan kaphere pan si ASDC party tum ke dam tang election hot Jotson be ke hai ASDC pen thordon si alang litum la bangso election na bangke regional party tum avut ka chethak je panalang tum claim don lo la sila bangke ASDC tum alang tum methang kaningje lam si a methang ang the si la tum ke che yoi tho som lo la da alang tum ke tok ateng ki yut sia phar long ke tok do la tum no la bangso election hot ke dam tang MP election pan si pulo la so election hot bangke komat ma hempre ke phan ka be ka chong thui khe hutur la so party phan pang thek pe me pen vut pen pape rem nang po pu silang le tum dak tok lo la si vut a rijola teng pen pulo tang te ASDC tum si hempre ka men pen ada phan ka chong thui la pen rada phan ka be party pu si vut a rijola teng pen ke itum thek long lo la si APHLC tum aphan dak hemprek ke kroi krea party pule tok sita vudang thek pen abang ke ASDC tum si hemprek amen pen ada pan ka chong thui puang thek abang ke lang tum ke tok teng pen tum thek long lo la pen BJP tum pen pajir pu pen hemprek long ji mene pualam ta lang tum election isek tarat pan ke than pon te tum thek long lo la ke alang tum hemprek amen pen apokere ingia phan ka choklem a party a kam pusi
นี่ลีปีนี้ละบางโซรัดเทงเนาะนี่ลีต้องตัวพันจงปอนlo adon thua bang ke sar elvin teron ke hai alang li ke karbia khayang bong ke thek ser bang la pen khaya phan kang hona bang pusi la anar ni ke li tom alang li phan ke tin seta non malom malam alang li social media long alang li phan ke thek thulong la ke 60 dolar lam pen karbiang long arada phan kapamang hua lam sia lang li ka nigje pusi ni hen pen kamata da alang li khaya phan ching hon o pusi ki pu sitame alang li pu thulo khaya phan yong si ching hon pulote ko pine son bak claim nang ki claim nai pote ruling party long si du nang kok lo a party ke ni li bjp long du dun de sitane li bjp a party to long si kam cherap dun bo alang li ke ningje bjp a party tom ke tribal phaning hon he 60 dul phan tapi phuk ye phan si kai ta bjp tum claim bom athe la tum keng sang bjp tum ke bihari bongali ke che keng sang a be gi dun ane ga pethe kam lok sila tum ke claim la si alang li ke khe phan ching hon pulote hala keng sang a phan ane ga pethe alom ga pethe a be gi dun bjp long yong si alang li kam cherap dun bom pulotang te la bang ke alang li khe phan ka ching hon pu ke ning ye yong chot lo alang li isau na bang ke ap pok phan penak lo me thang yong yong ale phan lo hini bang ke bjp ya phan ka pe hai yi ka pang tang ya ya kong a pe the yi po phan alang li indirect pen la son sia alang li la 6 dul a ya kong alam pen radang no ko wan thu la bang ke alang li hok hak bjp ya tum ke toy teng pen si da karbiang long politics pir khelong karbia khe phan tribal khe phan nang ke thak dun ja bdc ke claim pos ni li alang li hin alang li phan ni li pu poning tu la pen ki yut sia bang ke karbiang long non ke wang ji apor hut bjp atung hemprek alam la pen development akam ta rada phan ka chu bei binong po bang ke litom thek long dak lo la si ke wang jilang town committee election pen cheng lo assembly election la pen mo council election tame APHLC Hamren ke dam tang nang cherap dun son thot nang cherap dun lop lo te hok pet karbia khe tum la pen tribal khe tum ke reng ya tawar ke lan chot lo ta si nang cherap dun thubom ye pan ele hen pen la social media pen ajok ka do we pan ta choni ri pen si ke wang jar ni karbia khe la pen tribal tum an ning si do thek ji puning the pen do we ke dam tang bun nang yok dun rat an pan ta suri surya kardom tu lo kardom